ubwiza ukuri Ddumba wagiye umuhuza n'abantu b'ubwenge buke pe ariko uyu wenda mukunze kabisa ukuri kw'Imana wagiye umuhuza n'abantu b'ubwenge buke ariko nibe n'uyu ndamukunze noneho yavugaga ngo ni ngiye ngo umuntu ngo ushaka content ariko buriya content igiye kubaho ni iyi ngiyi rero aba YouTuber bose bari maso bari kodinze ibyo wavugaga bagiye kuvuga ngo umugore utuye muri Canada niyo titre igiye gusohoka umugore utuye muri Canada ubwo yari kuri live na Ddumba avuze ko akeneye imboro Prophet Joshua azamutereka mu gahanga bagakora content ari nka senkana yavuze ko yari kuri live na Kasuku oya bano bana dotoremeye content ya danje ariko iki kiratwika buri kanya kiza kuri live kiba cyatwitse abahungu b'i Kigali ntago bazi gucreatinga content baba basaba ko nyine umuntu aza kubacreatingira content ariko uyu mugore nawe yakuye nko makeup ushaka ugahura nawe mu gitondo wakiruka ahubwo asa neza iyo adafite makeup Kasuku wewe ndakubwiye yuko wewe inzigi ufise Imana yonyene kandi wowe uraye wewe ngira ugira indoto zimwe zigukanga kubera ivyo ugira inzigo mu buzima busanzwe bica bigutravaya mu ndoto zawe niba habaho n'umuntu wa mbere uryama agasinzira atekereza ubuzima bwiza bwo muri jardin nziza igituba cyiza urumva kuba mfite inyoni mu rugo z'imisambi imbata n'ibiki byose nige muntu wa mbere ubitekereza rwose kuko nta kibazo nigire nta deni ry'umuntu ngira nta muntu ngirira ibibazo urumva nyurwa n'ibyo mfite ndira ku gihe kandi buri kanya so umeze ndakesera wewe nimbugyama n'amahoro ndabikubwiye Ddumba wewe urafumurazi wewe urazi urakora ari ibintu byawe byukora kugira ucangamushe live yawe ari ukuntu umeze urumva mugabo Kasuku kubera wewe ivyiwawe urapostinga urasupportinga abantu uyu Kasuku kuva amupostinga Arli naragenda aba ibintu vyiwe ni guponda abantu. That's all. It's just a negative vibe. You are supporting people. Ddumba, you are supporting people. None se ko abantu badakora bimwe Ddumba ni umudensa ngewe nageranye nzaje kubyina ninda. How can you sleep peacefully? How ingene ugira abantu? Ngewe nta muntu ngira nayo ibibazo n'umuntu ujya umayininga ba waramiseye uwo ni umuswera nyina ubwo ngewe nta muntu yagira nayo ibibazo nta n'umuntu ujya ntekereza ngewe ko muranekereza ngo ibiryo bigezweho ni ibihe nkatekereza indabo zigezweho ahantu heza umuntu ashobora gutura urukumva Vietnam hehe na hehe hose umuntu heza umuntu ashobora gutura ibyo bintu ngiye mbona ndimo natekereza mu ndoto zanjye ndetse no mu buzima bwanjye aba bandi rero bangiraho ibibazo n'ibiki byose nibo batuma mbasha kubyuha ni nta kibazo ngira n'umuntu nta n'ideni ry'umuntu ngira ngewe Kasuku noneho wibaza yuko urashobora kubesha kamera urashobora kubesha abantu yuko uryama ufise amahoro kubyukora mugabo ni wewe uzi ingene uryama ingene igisuna teseka na bitu wanafanyia watu ni buku shaka cyane ko Kasuku barota cyane nabi none ugira urumva kubera ko gerageza ukorera umuntu ikintu kibi kubera ko wari umukene urikumva akabayeho nyine ubuzima bwa gikene aba yumva n'abandi ari uko Kasuku uno mugore afite abana batatu mu bagabo batandukanye bose batanga amafaranga umukene ibintu by'ubukene ukora abwira ubukene bwahe Ddumba ase we ntureba n'isura y'umuntu kuko utagira amafaranga w'umukene uraho umutindi ubukene bwawe busigura iki ubukene bwawe ubuvuzi ubukene ubuvuzi ibiki Ddumba we ntabwo ubibona kweli hani boyirwa muri private jet yirwa ari muri class za muri Canada ubukene bwawe ukura ubukene bwawe sango mubwira kuri filter maze yongera bivuga ibyo bintu nta filter iriho oya ngaho ara
Ddumba umviriza ikibazo nuko ubukene wowe ubwita gute ngo ndumukene ubukene bwawe ubwita gute kandi bukugaragaraho no mu mvugo no ubukene bwawe ni gute umuntu mwita umukene kubera gute je umukene ndamwita yuko nadisho azogya ejo cyangwa igya ejo nadinge none se wowe ufite icyizere cy'uko ejo uzarya ego ndabifise apana ejo gusa imyaka 10 iri kuraza kandi muri iyo myaka 10 noshobora kuzana abana jewe n'umugabo mu Rwanda gatatu mu mwaka umugabo wuhe wa kabiri wa gatatu kandi wa gatanu wa gatandatu nuona tora oya wabyumvise bya binavuga wumvise bya binavuga nta bwenge burimo nakubwira umugabo wuhe nyine Muno wewe kuriko yavuga ibintu by'ubwenge tuko turavuga ibintu by'amahera uzavuga ubwenge urabona ubwenge bwawe buhereye na bwenge ufise kwa nuzi nivyo ruko uravuga uvuze ngo umukene ndakubwiye yuko nosho ndafise garanti yo kujya imyaka 10 atanzara mfise kandi ndafise ubushobozi bwo kuza mu Rwanda muri Afrika niho hazimvye mu Rwanda niho hazimvye gatatu mu mwaka n'abana nosho kuza jewe ubwo bukene kurambira bwo mfise nibuki nubwaye okay umaze kwivuga ibintu tubikoreho iki umva nimubwire ona kinacheka kinasema utumbo alafu kinacheka kinanika trande amaze kubitubwira nyine tubikoreho iki none wewe wabibajije kubera iki wavuze ngo umukene kubera iki nyamara gusobanurira ibyo wamubajije ndiko ndagusobanurira ibyo kurambwira ngo umukene bisigura iki nyine nawe nakubwiye cyangwa umugabo wewe noshobora kurira rent uriya muri Amerika noshobora kurira rent 6 mois ariko wagire jewe nkunda gupinga Ddumba dupinge sibyo upinga he dushaka abantu no unataka slow uretse gato dupime kugira uronke nuje kuri media urondera amahera urinze gushavuza abantu dushaka oya dushaka abantu gukora na amahera ndiko ndaguha sindiko ndagurira rent ya 6 mois na nakimwe ndiko ndaguha bandanye uponda abantu kugira uronka amahera dushaka abantu batanu dutoraguye hano ubaremere basi abantu batanu bonyine ndaza abantu bondemera abantu bari ngaha ndagira ngo ngiye unyemeze 5000 na amadolari 25 yatange hano ngiye uramuyemeze sishobora kubikora guhagarara honyene kugira umbone na byane amahera none twawugira toka hapa Uzikintu ndimo ndakora Kasuku wewe uzikintu ndimo ndakora go back to school we get professional ya media you need to learn how to find to do these things. You don't know. You just someone just surviving about likes, viewers, whatever it is. That's how you're doing, but you have no professional. That's all. Ddumba. Chakaze nkubwiza ukuri. Uyu mugore rwose noneho mu bantu wazanye. Ateye ikibazo. Nachamaze. Na kamaramat mano ni inshuti yanjye bro ni inshuti baramubwiye ngo mubwira remera abantu bitanu y'amayinite oya kandi ibyo bintu byo gusabiriza twarabyanze thank you Ddumba we Kasuku nushagu gugira ivyo bintu kuri jewe urumva je ndafise abantu mpamahera badansavye ndarunka amahera mu umuntu abantu bashiki 10 nawe ubwawe wabuze ibyo uryango urajya kubona ibyo urungika ashobora kuba yafite ariko atari yo gutanga no munsi Ddumba ejo narungisa amahera muri Afrika wumvise to muri Afrika yari mu Burundi yari arangaye $1 yari 5000 $1 yari 5000 ejo natanze amahera amahera yako pose niko nasubiria ndiko ndatanga liste muyu muntu uku abantu batazi niko bashobora kuronka amahera kuri jewe uko niko nanga amahera sikwera ngo Kasuku ajenga n'isura yiwe bakora avuga ngo muyu umuntu isura urashiramiye iki Ddumba
isura urashiramo iki Ddumba we uyu mugore ni inzerereza aho muri Canada yirirwa yitangira jewe ndi muri Canada nuzi n'undi umva ona sasa on wala you are very poor, mindset is poor, everything is poor. Kandi ariko Ddumba ega njye ntabwo nkuzi Ddumba wakunyeretse ngo Arli yaguhamagaye yakubwiye uwondi urabona ngene kurabesha utangiye gucokoza Arli wowe sasa nakumvise ndiko ndasubira byo utangiye gucokoza ubwiza ukuri utangiye gucokoza Arli nagajya kina Kasuku wewe Kasuku mu Kiswahili niko peroke mu Kifaransa niko peroke wamumvise ko utangiye gucokoza Arli uyu nguyu Boretse mukanya ahita mukorera live mimore god ndamujoin ariko kimwe kibivuze niwo uvuze ngo aragukorera live wumve ko ari gukorera live rwose wowe ntuki aragukorera live arakwica ntabwo ushaka